Yes, afford to all in my nano Tommy Bear TV. Luani, Mr. Laughter, nyola diet nyero matikit bu iner matini. Now lock team a duong tutual ma tie katime ma tie ma yo tutual kache in mano itie iman makilwoni Northern Uganda nyo itie kabiru man makilwoni Amor District. Report team kati ma diet tutual ma wakilo benabotu kache in no food pengeyo in chere channel ya chakane kenyo ibinero video ma la diet Gilbert Olanya tie ma wakati kere mo wachi wa kama lengo matika time kikome iman makilwoni apa wanonge ni apa tie kabiru moma ya chuli lwen pebigirie ken machar bol dan waje kere now lock any petty lock me yom twin watiki jim ma pat atiki jomo kene ma be joining an online ti jomo kene ma odo togu be mi tam gi bene kache tigi tam ma megi e kum lock ma diet en ma wan be nyaga nen matini ye we are free kong me berutie itami be tv kache pay subscribing chat bene subscribing odo to we kwaneno lock man en matie ma per diet tutorial e lo me actually Lok ini o yape wa yang ego ken macharo dano wa kere la diet Gilbert wano rate kere chi uteta wa kore ken ma jime eno teme kere ken mano jimmy man me lok me apa ma diet lo ukati kama leng ken ma uteta wa kere bore uteta wa kere channel ma megwa ma eno wa tini ene rate kinget ma o wilo ngom ma me apa la diet Bruce ma en dan ma aki South Africa. Now rata ma en rata kere ni oberu metieto menyang ada kikome ngo matie katime I lok man me ngom me apane. Pen waneno ni lok me apane manaka yang pegik dak manaka yang pebitum chi en itie ki ngong tutwal ikum gen matika time apa pen ni ka ine neno ken majime time kere chama kene tamani dong kitenyo jome apao ni yek magien lutela nyo gen jomo kene dong gilo ye geno mo magitimo yepe ene owe rom mechero ka gu inyim la dear president kikome ikar ma gitie ka choke ikar mo wono neno video ene ken mo trending kere me wacho ni oluto la dear lobo kong do team gen mabe me giko lok man me apa eto gene temo kwe Manaka yang Lokman Bino Chikaro kono ked man makilwoni group man and magi nano jim manotika time I area group magi karo magamento chimogi delegation team man magi chimogi ni mir geno chat gunen strictly ngo matika time yapa weng pe bino pe tum pe be ken macharo kedano kimberne ubet kere So, la diet Gilbert ye ma en be lo kedwa wiye e kom jimi ma wano kero I channel eni en be teta wa kore ngo ki come ma en lo ye ma abi playing ye du oloto manaka ka wanywaga ye pien lok ken ti lok ma let twal ki jima te ka time I district man me apa district man me amoro pien manaka yang lok ene yape berway pegetika ti akone beru wai kichako manore ato kita tum kere pe beru ken manomiro tum kere unyuka ke yabo chiki giro kagi mono time manok kichako wek no loko beti mabe ato loke giko mano pe temo kit gi mo ken makit mabe no tere pere so ene lok mi chwe chwin tutwalo tua in ka tigi tammi tigi la peny chopen kenyo ana be chwale bor la dit Gilbert wak en uruto bene obet ki kar magamone ko chopen kenyo chi bo be chwale bor de kache nan wa kupe kere chi en be mine wa tamme bene kum loke eni ko romo beti no gware tie kamo mano in pe ma gware nyang le bachuli uruto bene kere choy le mono wan be kupe kere chi wanano la gamma mege ket mano en romo gamma kere malupe ki loke eni Ini pe lok me turu dak peti lok ma o ya petien gen ma odri be kar ma lach tutwal. Waneno ka chaka oberu tie ya pa chabian mo karo kar le bora o chero man ma kilwoni ene ya pa ke come kam ma jim moteme ye pat tutwal nek mo ber katime waneno vulu mago yake maduong tutwal ki atero ki jim maduong me gwako ngom ma megi guberu ki report da guberu ki chwiny meneno ni jim matika time ne gen pe giron weko karo kin manotika karo kere gen machala chuli omier gi gwako ngom ma megi ka dong pe gi twaya dong gwako ngom ma megi manyor tien loke ni gamente dong pe ka tiutij ma megi
Now, loke eno kelo jim mapol, da kelo jim mano, kela nyana total i lok man me social media, ma la tera chel ma eno bedo tie i group ano ma awobe ne go bedo tie wano ngeyo altoro, en tie ma kumbeti peke ngi kama ti ye, dano tika wai ne umir ki kel wako, eto fu loko mo manger mo game ye pere, la tela mo ma ben tika loko ma ye, mano nen kama leng ni latine ni tikany pere. So report tie ma katika maleng ma ana loko ka chel ki gan mati chok kere mo waya ni put geno mo ke ken ma gen gi no ma dito twal ma lupa kila dit altur me beru tie ka mo put pa ga twal ato ka report mo ngole chi gen gi binya gira ki biteta wa wan ma chalo Tami Bay TV chi wan bi mi ni report ene bene kati wa ka maleng. Now, waneno lok pa dong ma dito twal. Wakong, wakil bat ko lok manare, malupa ki gen ma eno wajo, amete kong ngolo to playing yitu wako win gen ma eno wajo, and then we be kupe kere, chi en bene chamo ulu to bi wacho wa ngo ki kome mo wako eno wajo lok makire ke nen, eno no chamo ni manok eno wajo bi kupe kedwa, mani WhatsApp chi won be winyo loke, ken ma chalo eno tiga wajo ne kere, ke nen chao no ngi bore piano wajo tiga ngweje ti yo, so kenano bedo ki chawa chi ba bikele bare lok ma eno wajo mukate kere ma diet ma tie kumbere ma ti lok ma tek to twal ena mi wajo ni ngom me apa tie ma kicharo ma po bedo lok mo ma tata to twal now gin ma eno wajo amide win kon koer ki koere wak olo to in bene I bet ki ker mo ni meniang ka cheno pa neno ngoma eno timo. So in a igen mawang kero. Mati la memo padre. Otiero e office Kampala. Owaega mente omi ngom. 42 square kilometers. Mount yer kapelota mama chare area MP ngom yer ping. Owachani dano charo sira ngai ngom me. An ma chare MP aroma timo ngom dano adi ngom me. Ami yo tabire. Awai ni ti option ari o ma bibi kai ti ka biero ka ngoya pa pien ngom de ero ni ngom padwa gamento mi ngom padwa ni 25 kila ni wajo kwere una chori ti ka ichari dano do gudu gutien igaini donc ye beti machali investor ere ti kinario na macheli kai chulo chene ma bin bot gamente gamtien ni ho Dr. Musa Lopita na Mario wan makara chole pe wabi ye ni ti ngom mamekwa wabi duanyi kubisuro wangi a awai ye kionario ai aida kam chenio nyobi re we o chenio bien ngom ele ngom padwa kari de kere miro pe ti ngom ne yaro. So mono lok ma berutie moti me kamaleng to twale gen ma en la dit gilbar wachwa ne ngom eni en rwad kinget mo wilu ngom la dit Bruce manyur tian loke dong ngom ma mek ma wano ti yeni dong kicharo dong pe katich dong dano pe ye achuri pe kemiero ge ye ti gen mo ken ma en wajo mati ya nyim maber be playing yedu kedong wal jola en kache nano beru tie metia ba pinga en waj lok makire eni kache lok adanyo lok ngona now gen mo ken ma en wajo ni dan me apa kumberi ni kin machara won ngom oberu ki kero meneno ni en tenyo ngom eni pien dano dongu kejo jibene oberu tie maduong magen go nene pegi twero beru it kit environment makire eni pen payot kache in ngomi ma initi ye makinywele ye ma idon ye ngato mane kimero lako du game reserve nyeke lako du chalo ngom pangero mo wilo ma wonde po no ma kin yik benefit mo ye ke neno chaka kin ma chalo ngom ke wai ni ngom eni mo ti ye kin ma chalo dit gilbar wajke me ario wajo beno ni ngom me kongi kwanyo ko ngemiyo ni awal forest authority kongulo ayo nyo game reserve
ya ki game reserve gino ene gina per patek konak ki lawa da ke miero kenyo don ko bet pa madi ero ke neno bene lok ma mati wajo ni cha mati ben gen wai ni pa ko mo pe ki tung bot ge gen gi pe ki ni ket pa ko mo ke kan mi beru pa actually me beru ingom ma kire ni now ngom pa actually nyo Uganda lo ka ina miero beru ka mo kono ini ka ngo kono ini ka ma kwe I romo beru ka mo ke ken ma ini twar beru ye patien lok ne umiero kong da ke in bet kong mari chi beri mari nyo in ka da beru actually chi beri lo actually I twar beru ka mo ke ken kin ma chalo check wajo kere now pange patien lo ngo mo we lok ini dong pe bitum mat wal ma be kere ki kitim gena ngo la dit ma loy wi lo ni petie ki kar ma tiopene now ke ne lok balalo bena mu bieno weng ki kelo lok man ni balalo go dan me go kitem nga ki boy chi lok lingo ni twitch era pa lier bieno manak lok twitch lo tela ba mono giti katimo ngo chalo achuli parliamentary group uno te katimo gena ngo me yupo jemi mano te katime iman ma ya mor district pena mor pa dit amor pa dak district mo man dak dit ma dong be paket fire kar ye gi mo mano romo konyo dano o yor amor romo beru ki jim mo kene ma wano tamani gwak da amor pa dak beru ba jal Kampala ma ke wa ni dieto ma da dong no gena mo kan amor kamanda ka wa ni tien wan po mer gena kirene ka beru kene penga pa ke twate mo ne chido ino ni chamo kene no rongula mo ne beru tie ket ma chalo lutela wajo kere gien ma miyor ki timo ma ina na miyor ki timo ni kong kamaleng do ki pe ka timo ne chi chwe chwin pala diet Gilbert tie wako kamaleng ma eno waja tini kid ma chalo Jimmy tie ka timo kere endong ino wa ya chuli miyor at least kong dong go tim gimo ene kui ma bino en man ma kilwoni kui man me 2026 o miro kirki ngo actually pegu bol kui ene ki NRM except ka gigiro lok man menga apa kay nen lok me apa tum ma ki ngenu tum chik dan bol kui ki NRM mono lok ma entiga wachone wono nena video ena mana keroni share channel ka chepe subscribing we olo to I bet part of tami be wa mer nge bena tami la penyi ti ate ko la pen padan ka chete la pen kat pen kenyo wa po wi Gilbert wa olo to a chwalen wa go yer chimu bien nyange wa kong ben reporter kera no tie kere ka che na no biro free pen wa ne tingwe but ka nen anyang mabe la penyi matine arbe mi obare penate ko la pen wa olo to akel en olo to wa no wanen comment matie kan kache itiki comment o megi we ange cho penka eni chi ana be chwale bore chap we ana no en bino ni olo no wanyang la penye duju kore cha chwale bore now lok mo kene ma eno wajo bene ma dito twal ma wajo ni actually mer kong at least wanen kong kid yo man meripe pene lok meripe eni ena tika ne ko wan duju ma tek to twal kache wan pe waripe ilok megang no gin marach gin ma pebe wako no jimo ken ma wano timo ni peberu chalo gin ma no wano twaro nongo ne penka ini pokeo kila wuri ipokeo ki omero wek inde ke lok mene en ma dito twale nyim kere lutela kere jo ma no klo in no tek wek no ini chop ki mo ke ken kache ripe pe orom wara nyim lok me pa en kaun ni kong lutela me amor ke ken me achil kong giripe ikien gi akol Anthony akol machalo MP kay kero en ki la kony ben en LC5 ikero en Gilbert eno ka achil kaun ni jone ene wen giripe ka gu chat bor la dit yuweri la ka achil ka guluong yuweri lok ni pedong lok mo madak no tieko ne petek ka wala dit president como chero ya pa ki como beru ki ka chaka ki dano ya pa imwa mo ka ko na ko imwa mo karcha ada food lo ke potum ti da nga ki como mier bi on tiek lo ke ni watam ni kobo man en manu I kobo idake NRM bi tieko lo ke ni wen ke je ko so strategy angi ango mo mier don wan ma chala chuli wati kere wek no lok en otum mabe
ka dong ki kero ni a party ya jumani ngo ma dak furu wa tele tie pinga dak furu ti tele ini to yar beru ka mo ke ken ka mo ke ken to yar beru ka mo ke ken so pangi pinga tele furu beru tie ka che no ni gino mo ma pat ma tie iden agenda mo tie ilok me ngom me pa mo ne gin ma ana tie ki chunye oluto mir wanen me ka che dan ro yar gamone ka che in yo ngo ma wan to ti kere ma chala chuli me yupo kar ene me neno ne ni gin ma tika timani pewa wek mere do bed mere ni ene tipe amor district again wan ma chala chuli o long a chuli ma ko malo ko ping ko kwe ni weng ngo ma wan to timane exactly wek no gin ma kere ene o betie wek no wan beno wane ni jim mo ken ma wan timo wi lobo ni ba wati tamane wati ka timane pi wan ke ken but lutien wa chingo gibi da yene ning lutien ma mai kwa gen gibi da yene ning latini ma kumbedi ti ka pero tigi pero ya pa ma pe ki cham ma tika lalle ikin ping ma kitika ne kone dan ma ron pier de ku ya bich kulo ma ket ma gil baro waje ke ki bero ne ko gi kar ma o kar ma ti report ma leto twal ka che ne ko ni ki kome ki nego ki goyo ki chubu ka ter ki ta er gi mo ma gitimi yepe eni lok ma leto twal lok ma chwe chwin ma lok ma pe be lo tu o mir wa nero ni oluto gi mo ma twar timne ka che watimu me konyo wa we ber ma be me konyo dano dichu ka chel per tek ni in ma in dano ma no oluto wi ko yamo waro ma japo ne ki ngara chel in ma chala chela timo gi ngo me konyo jo me apa because pero ma jone gi tiga wori ene ka no ni in ti wore no in bi timo gi ngo wij man ma yang chan ma daw tie ker ni gin ma tika time ga gin ba jirani kono pe ga ke nero kono pe fa jirani pe ga ke nero those things in do mir wan ma chala chulu wa giro pe fa jirani pe ga nero kono iti a chuli itingan ma ti a chuli dak bene jim ma tika time lobo ma in bel no lo tini chengo bi da ye in de timo gera ngo anda timo gera ngo olo to me konyo ne wando tega mi awareness itami be TV koma ne oluto mir wan machalo dano wa mi utam wa ngoma wa twar timone menero ne gien maker eni dogada po bero tie kamete wek wan yi yo mo me konyo kara wa lutua pen lok ma pano tika dugu gien marach twal ka chaka gitimo ki kero dan irrigation chiki kero eto inoni alaga mo ke kenpe inoni en gina chili ena futika time kumeno mwaka tumjitum no en gina chile tika time so pe be de twal ka che wana chuli pe waneno yu mo me konyo kara wa ka chira chen mi ro oluto waneno kina ngoma wana to time wek no oluto o kony wan bere meneno neni jimo kene mano tika time e area ma megwane no mi ro kony o kong bere mi kon contribution ni mo oluto yen machala chuli wek tim gi mo wek no oluto jimo kene mano bino ikagawa no wan watero machalo gang watero machalo kaga chuli ni gini eni pedo bet pe jo amor ke ken pen ngero mane umer man tika ta kacha ini tamani kwak diri tan pe bi kumi tan bi o ka wen ka che ini ber more nana ber wa chalo luteno man en makilwo gi na gone dar pe timo gi moye ka che pe timo gi moye itamani mar ko be beru yom ke lutien ni ka che luteno ma kemero ber kamete street no ko me guru nyo ko me sit be ber ni nge ma bi nge ma pa mir wan duchu wa ker chingwa metimo gi mo igien makere ene wek no kony oluto anyim pa luteno wa kido anyim pa dar duchu mano tie iman makelwan no the because lok me pa ne ka pe kitio kar gi beri la dit president gwak ne mo dong tentela watama ni ngat moken mo bien be mede ki konyo ne ke je dong gien na me be giek me tak dong la tela no giek ti dong non lwen dong be giek ken dano ka che dong ni mo tie ken machala dit gilba wajene mo tie ngom ma pa mono gien ma eno wajo penga ke mere da kon lo tena chuli nyo dano
achuli go ki ngomene peti yo mo makero ne machalo gamata mineno ni area ma mo duon ye duon ta o imagi eno kono en nuoya gi eno mo tie pe no ne lweny mo tie but en ngom achiel en ma luona achiel chala pana en cha weng no mere lweny da but no oluto pen gimo ke ba ier pa dun nono gimo pa to time nono ka chegen makere no pe ka time so per tekni oluto wan ma chala chuli wang mo yape o don kar ma oluto wan oluto wa logo kilotela wene kalotela pa to time gimo ien ma chalo ien oluto non kare te ki channel makere oluto mi tami mano romo konyo lotela oluto wa gonen pen gine no gen mori bunye ne pe met ka down dur ka ta down pia de ku bi down pia di no ber me ka ta e ken ping ko meno ko no pe be oluto mi ro neno yo mo me neno neni jimi ma wauti ka tem neni romo konyo down be no romo oluto mi no kier contribution mo matitiri pena ni ango ni jimu ken chamo ken ka che wan po kero chalo gen ma pera tere no po be beru yot tenana mi ro neno ni oluto wa ker chingwa ikom gen matika time oluto wa ker chunywa ikom gen matika time wek no ien bene pe da beto chalo la te achul ma no peti ne no ngama matika time ki kome now Gilbert ulok makireni ki chwechwiny da ko tero kama leng ngoma matika time chi eni chwer chwiny dan ritual ka che ngom me achuli ki char bene mano be achuli be pengi wa ngo ki kome motime no in machala ti achuli bene pe nyang pe ngo ki timo gen makire ene kumu atamani oluto mi odong wanon kare meneno ni wano bedo ping machalo kaka meneno ni yo eni nyogen matika time iya mor ni wakiribu ye chingwa wakine ni kitiako la wachiel kamera ne achuli ko rware kila dir lobo meneno ngo me atima ber mo gen achiel magitwa atimone erdo kid machalo Gilbert wajane kache peki bolu ka peki tiyo lok me apane miro achuli peki bol kui ke NRM kamo ke ken mo kien ma en wajo kere so lok ma en wajani ine romo kwanyane itiyu kere onywe winyu gidi chi ber mer kere mo pumbere wati neno MPs ma bejo gitika ngole don gichero en ma kluone NRM perach eto daro mati NRM ye giraju ma peki tika timo jim mogo mano ine neno ni miro kony kaka machala chuli because kaka machala chuli ni tie diet loe party ker kibere dong inde chamo million maduong ata e party eto kache in pay itika konyo kaka ni lutua no wadak chen ma ditotwal no kaka wa tika dak chen ma pebe tutwal no kaka wa tika dak chen ma raja de win kong nak lok pa Gilbert ket ma eno wajo kere mano obetieta wa kor ki kore ngo ki kome ma en tim lok achiel ma miete wono niang ma pe kum lok pa Gilbert ma wajo ma ber twal ma per tek ma kire ki in la tia chuli o mier bet ki kero me niang ki kome ngo ma eno wajo pen per tek ya chuli ni jimu kene lotela wa wajo eto wan jomo kene wa ter tuko ma pe beru ber twal bodwa kache nen jimu kene mano itimo no kero tuko because lotela wa eni mo kene don gen gu war ki te kar mo mategu mano mer ni ien ngara chel oluto ifo gen ma gen timo amera fo la det Gilbert pe jimma pool ma ya timo actually timo jimma pool ma chamo kene itamani lotela mo kene gidong pere no way en kene dong tie kwe katelo lok matela ya chuli gen ge la dit man makilwane odong ata mono jo makelo chwingi matek twal lok man me konyo kaka ker ki bedi strategy gi chamo kene down per ye kere o kere pege maro do oloto go temo gi mo mano perach twal mano wekono machalo ya chule bene bedo proud ni oloto wati gi dana di mone ma food go chung ma bedo twal pe wan
mano gichung gilogo pe gilogo kilumi doggi mono gen maper tek to twal ma omir ana wuochu kama ling now waneno kon gen maken ma Gilbert wajo Awai de losing interest oi ngoma sai. O gwa container ne mati ya ba de gere mo ti ya ba awaji dani o lok ba de go tok poru o ti ro fur poro o ta opera jogi ba de gere o ta container ne o te ate Bruce Martin o team no football out. Ento gamende do ke wigi ni ngom ne elni o me kwani kan ni ngom ma Bruce Martin wacha ni ngom e bier ti ne ngom ma pare ene tuche i bier ke sports anti tuche i bier ke cotton o ti regi so agriculture o ti regi sari cotton plantation ya pa ci ano guaro a gamende do wariemo ge poco me dikero kiri 2015 President Amar danya lo papier ke hare dili don ay ti mo commission inquiry judicial commission inquiry we do itapia manyen go ti do ke la report lo pa ba do ke President lo mo piri ma pe hare kai a rita ko mo bi wila ko ti o maga ka jero e no gatto di kidero so wana winyo gen mate atim payot so lok ene awa ni dong mana yang gebiri ye kitiga lok ar petum berwa kiti to man magilwan gwano nen wano ngiyo bado I do mere wek gwano nen ar ka lok ka biono lokom kome no fading paberi no tum mo kweji so ene pe lok ma yot kata mo pe do twal le tua mono lok ma ta no mira kel bodu ko neno ngama no watwate mo ne pen lok ma pa ne beru lok ma dit twal ma per tek ne woro to in ma tigita mi mo we kwa nge typing mere kenyo chi woro to we garat kon la dit Gilbert ka che futie kedwa wek no waneno ket mano wat fire gluong ne kelo ne wek woro to be o mi tame kon kor gi kor wakanen kon kenana no chi woro to be min wakare me me lokere kore so geni pe gen ma tega time ma be do twal wan ma chala chuli mi jarwa neno ngoma wa twa timore wakanen kon la dit ni katie ko le ngano do to wa mi ni wa tamma be so atika neno la dit LC5 waka cooling kong la dit ni wa mi ni wa tamma katie kore wako winyu kache ngoma yan tie katimana afo to honorable afo man an adit nyara tie ke wati life ba America mina to me gong malupe ki lok ma pa Okay. Yeah, so kumbere atie wati tami be TV ma wateka kateki lok ma pa so America mi tami kon kore ngoma yeni winyu ma tima let to al pen gen ma kate peti gen ma yot to al tie ka katime ma pa yot to al pen waneno ni la dit Gilbert o kateki lok ma dit to al ne ma la wuoni ka chake mo beru tie one of the hotels mo beru tie igulu eno wacho wani ngom mepa ti madong kicharo no bola lonyo mo madong bena gamato kare wigi ni ngom eni kerke ngo wang make kwanyo so in machalo la diet honorable Bols Simple Man amere wolo to e konywa imin wa kong inside ilok eni kong ka kitung bori itamani lok eni down barom chobone ni ning kidong ngom kene ma wan machala chule watwa atimone wek no okonywan me tieko lok eni Look me apa on your land question can only be helped on your maromo tiekolok can only wing any President Museveni. Chigian ma kiwaju ni political will.
political will tian lokeni miri mechopo lok money eno makpole kem mekilok me loj lobo pien gamente mati loj eni latela na eni president Museveni lok me ngoma pa to chaketin lok man ma watika referring to lok watika referring ilok mam Gilbert Ologo meru lok madono tichon pien ikar madano tikam gamente omir tutwal metimo biachara kimono man makilwoni Martin Bush wego mapia dano dok gang mabe geno winye kimono man ma wajuni aki South Africa ugamu chente madit ento process me kwanyo ngom only handing over ena yo kelu to mapul yapa wetin fudano ti iye kerika bet kumeno luchui wibie mapul bana gurako chingi lok mapa mapegi wajo kidano lokada kuno giambana tiki miri me beru ki ngom mapul kuno pe miri me chwingi kitimu jemi ki biachar magen gi ngeyu kadano wigi po lokom ngom mela kan uberi kot ento ngeye ma kot me lok me ngom eno ni dong ucher chitum luako yeni gamenta miero compensating gen joma ki kuno chulo gi oberlo tela magiti office kit eno bene iapa dano matiki miri mapol miri mukaro lajo including Lutela Matia Chuli ki Lutela Matia Isaid pa Ajumani gitie katimu jemi mapol mamero chopo mirigi weko ni dano ma balgi pere jomatie innocent adeda jomano gitimere la bonge machao kene Lutela yetiu ket gi ki lulonyo mapol ere pol kare geno ko girwen yapa gere no gi one demonstrations mapol amero wacho ni me achiela chako kiloka ma chako kere President Museveni machalo fountain of honor kauno mero konya chule da ilok me apa mapat kilok me wildlife reserve mapat kilok me forest reserve maki ribo wengti kunu ono en tiki kai kero menano ne kadano ko gitika rweny an machalo president lok madori luogi mwake enini katiki mada pia chuli ki joma tikenyo kono do gibu loki eno nyoko now Mario loki eni peti ye tele kin madi ki achuli ki madi nyom timu time mapola tai kindaro tele mo matieni lwen kara ena ye pere miri palo tela me mati mari ki miri palo tela mati achuli magi beni lok one pe otum dakbere lok ma pa miro dogo tools me bolo queen kay nen la tela mati wani ene ti lok mateka da pingom ma pa ki logo no chu chok imwagali ene ni mwaga me campaign Juma chiela rio no ki bolo kuyo Lutela mapul merni ki ngeni gene dok gipar pedano matek karo ento teki kuyu karne tap loka pa ko iwinyu kweo manok kitanyo no kui mero chake eno ni ene kama dano ma wangi mero yapi ana mero waini peti ngari mo mulogo openly kom President Museveni ki gamenta ne pilok ma pa matek loyo an daro mapur no daro duju utimo gina giramo timone we ma ara kero gi we ma Roma Rio adep wen pilok ma pa every Saturday niyo we chia bichiel mukarne ana ti radio kalok maguru lokom gamenta li enni kingom ma pa dong li enni peti ye piem ni nga ma do ti loyo era mero wacho ni
Gamete pe ki mirri metia ko loki eni, lutela wa pe ki mirri metia ko loki eni ni. Ere gin machwer twin dano pian dano mati very innocent no ayedo miara ko gorwenyi loki eni. Yes. Okay. Ana for it while me no tell me. La pen mo kene be rombe rutini wanana ne ki kardong ka chaka maduong ke yubo benwa coalition yo ke yubo group metelo jim makira eni mano wolo to wa ke gikere lok ma paane. Itamo ni gimotie madaw dong ma wana chuli nyola diet president romatimune wak gine no giko fully ke je dong gimo dong pere merme en la diet loba edo a che waje pen jimo kene be ke loba chuli la diet loba waje jimi ato inge noni gimo magitimu pere ngo ki kome madong mil ko ngi tim ka chala wana chuli ka dong la diet loba peto atimo gimo Gin mati ene ni gen mumiar wano bet kere. Ene gin mo ke ken ma chakene tie a gikene bene tie. Dano wa umiar pegurwen gen. Kere gamende pa Museveni ene ni petian loke ni biberu tala ki ding. Museveni dao ayeo nywalo kiremu ki pii. Kitma mege wabene urem kedwa chitin wan watie kitma wati kwereni. Tian loke ni jami duju tiki kare ne. Gin machwer chwindar ere kalo tera tiu ki kuo palukin gang makero gi pere machano diu gi melwenyo lweny mamegi. Loki enini ere an ma luru loka pa mapol angeyo loka pa mapol beyond politics. Ere ni lutela mamekwa kika gamentali enini tika tikilu chan magi mogi pere magi ti vulnerable menongo gien magene mierro. Gien kin kichen eno luluen noti joma no pero diogi enini gien maraj. Atamo ni karo romo kilo tela wame loka da beyond tele report me kwet commission of inquiry mao time yapa mao lanya telo the late Jacob Lanya watin report pe wa report me kwet mada fruti me chochoke enini ma Antona kol gutimu lokum balare watin pe okar report me kwet makitimu chochoke piloko mapa pingo commission of inquiry kitiku ketone ero report pe ki yaro ki dano da president Museveni no pe waji yetame chi weko no ki piu dano wa mechero ka jemu makwo girwen iye ento no lutela wa peki kero chwingi mekwetu dagi me ritu ni dano miron yang report me inquiry tiningo Tampa president yeningo. Weko daro beru iwiyamo. Wang mapul. Loko o. Daro cherbot president Museveni kinying lok me apa. Daro do cherbot Museveni kidi. Ngo loke gak cher kalimo Museveni kigama allowance kicherne kibod la dir logo. Manyuri lutela wati double deal ki president Museveni tiga mede ki nywara chuli ilok mapa. Ni wewe ukalo tela wa biketo gi ni jami duju lwak wa meron yada kama ti iye ki karati ki lok matie ilok mapa. Jami li enini biberu loka boga juyi ano no kuwa pa daro tika rwen neno ke neno. Enini ere gin maraj. So lok me apana dong lok e dong tak total chamo kene bene wak dong lok e ye wak tioko kwiji pedong tum wak dong ko wange tomi kong mi agi kidong wolo to kido i wach bene joma viewing one wolo to mi tamik lok me cho matie tika biyon ange tika tale mi beru bene honorable ma dia to tale gulo district moro ino babino kar chi wa gone chimchi wolo to bitero wa kore but lok mi agi wolo to for the twal me bieno Gin ma pire tek ma lego eneni rubao miro mi idano duju yot kom. Pien ka yot kom tie
Jami mapol tie ma waromo timo ne ka chielo me konyo loba chuli me olok me achiel kido alego ni kid mana nena wajo ni jami duja chakine ka gitine tie President Museveni ki gamente ne kar bi o gibi we achuli ento kar ma President Museveni bi we kotela no achuli tini ning alego ni achuli mati woko ki achuli mati gankany wafunye bere me konyo kit me kano kori pien ka che wan dogo cha malokum cheno dogo la mal ki wil wako weng ma jemi pa chuli mumier ki gwori dong lo tela ma ki geno gi pege ma ki neno ni gwak lok me gwako ngom lok me nyae lonyo ki lok me rocho paju koni dano makwiri bi beru pege ya chuli me neno lok eno ni inge tela pa Museveni chipe bi beru be ki kaka umia lego kaka heriti wako nye ti paju wanero jo makwiri ki tem gwako gi ki nen kit me tielo ko gi yele ma gi yele iye an pe logo pi an amir ni lokani o yap wang jo matiki ker menen watielo ko lutela mo mier go gwak jemi ma churi ti kwere nini kamo dori tela madongo o lego kinen vulu mateno magiromo le kagi we go donyi tela ento biachara ma achuri mapol timo ne wako waki Uganda kanyi ana lego ni joma per timo biachara umete ki timo biachara jami duju tiki karne ka karne oromo jami duju magi tika vor ne ki bot kara bidugu chen e chinka ngom perone jeba ti aloka ni kaga mente olake jami mamera tima duong ento kawa wego joma kwiri gurwe nyogo duju kitela man pa President Museveni arafoy yeah ana for it wala did honorable simple man wabi no kar chi wabi juli ta ko to I mean wadong malopa kitela mamege kira yopeti ka wat kere kidong jimmo kene manoti ateme ya chuli gimo ma tika teme gwa ka mamege tie ma wa ko to jo banano gunge ma pat ke lok ma paro puri Pikumberi ni ana tamu ni ape kilok mapol atika yupe me timu pen ma mega matum iniendwe apa medwe manyam sidong program maduju ki program me campaign ma mega ki kit ma biberu kere abi yar na ngeti ya kupen ma mega okay ana luku guma mabe ana foi mata ka foi de 12 member at least ket ba wolo to foi de 12 adwa foi beri yendo ka cha no ro men mabe wak dong ben wano na nyim chi valor be program foi de 12 member no foi yeah mono bero la dit just simple man ken machala wono ngey kere anti ngat ma ulo pe apa pe kar ma lach dak be pe bigik me lokone ken machala wachu kere kamaleng wa mere wolo to wa win ki bolo tela matie ya chule olo ma mod manak matie so mono be la dit simple man wa kanen ka wolo to la dit Gilbert tie do around wa ko win ki bor bena ka che wa to ar kupe kere wa ver min wa tame kum lok ma eno wajane ke kana entiga wa native ti busy man nare mo gonong chawa e dom po ye but kauno unongi wakar man nak wa komin wa bena tame no rombe rube but mona ye lok matie kaneno ngoko ma fudo ti yamo wa ngi la penyi ka che la pentie aneno la dit gulu la gulu revolution why do you call that mafia M7 la dit lobo no mienne ayeo nywalo Uganda won't actually keep on trusting M7 at your own risk monologue ma la dit la gulu tika wachane yeah mono tampa la gulu yin kono tamiti ni nga wa nge kache tammi motie wa bana wolo to wabet ki kar me neno ne to la penyi kache tie amero don kwan la peny padano kache tie wa wolo to wa water kor kere Gilbert kache tie chi wabi calling an bana kore wa bano mini wa tamme ikum lokeni ma per tak to 12 board wa kaini wa kanen kong kache futi on but
mi na tami mi la penye ka che tiki la peny wa kolo to wati kor ne wa konen ka che bi bien bod kan mano romo konyo wa bene wa no in bene nge ngo ma tike time e environment ma megi pa don wa beto ne king to tela wana ne ka che pa wa kero gi kama chare chamo kene beru tek to al ke wan mengi ngo ma tike time environment ma megi so mono ye gen matie so per tek ni umir wa non kar che wa locket gi bene wa no wa non bene jimu kene mano romo konyo kwa wa no bene wa ber kingech ka che la peny motie la fo to la dir simple man mi ne wa kore jim ma en neno ni ro ke romo timone ya chule wa lok man me pan ogiri ato payot pene wa ngi ma ke ma kar ma lach gen ma kere no ber ka time ato gi mo ma ke timo pe ato bol kare lok ka yeti ko jim ka che ne na chule ber tar me lok man romo konyo dan dichu chi wa neno ni jim ber chope kumeno ken macharo no en wajo kere ni bad en metika wa en la dir lobo pe obe bero pe makili oloto ni en mo en be big tela ne bigire chi wa olo gwak wa ner ni ywe tie kache en poti o lok ni pen lok kache nen la tela poti o ten lok ni ngeto mo ma bien nge kero mi makatara ne bore chi en bene no tie o lok kore lok matie ma oloto atamani wa kil bodo la det gil bad dong food chawan do wadonga ke khapa ke kan meti ko program wa ngi ko tamiti ni ngai kum lokke ni enano dugu yamo chi abi lokkere but food kumberi dong food ti wa ni ti visiting wage so kai nan no wa ke ke khapa ni wa ga ngi tamu kum lok ma pa ka che ano bino chi wa bi wa ko yan ben logo chi wa winyo ki bore ko mano ket mano jimene tete mekere but pertek ni in machala dikenya ni wangi tami ikum lok ma pa tamani ngoma ke twaro timene ki kome ka che choy meti ne anwa gwa ba pe subscribing bana oloto wa kwa mete wono kinano jimano te katime ilo me chuli wa ko yubu kaka wa pen kaka ene wa yubu la ka chel one ke duju pene mi ke ten ching ngara chel ke kan one duju wa tiki ker ma yubu kaka me chuli ka che wa kare chinywa pen gang ene gangwa pe gang pangero mo pat wana ye wa tie ki kero me yubu ne kidong jimma pol no wa twaro timone wa kanen kache aromo nongola dieta eni en gen madong ti ka gala wa matak to twalo to kana wa winyo ki bar no rombe be pare kanen kong imati kong kan kara kanen ka en food pe wa kanon kong la tela mo kene kache food ti available wa kalo to be mo ino kero me winyo ne ki bot ki diet kanen kong la dira ko la billo ko kere ne amala chen pe ne matien ne urto wa kanong bera giptung bore jimano tie ka teme ke dong lok me pa ne ka chela pen mo dong food pa now okay all right atamo madito 12 pe che wa binana ke mana wa twero chopo ne kere kore okay ka loko mo pe tamo pe dong chi oroto mo dong wagi ko kan wa ko oroto be bet ki kar me cerka nano jimmo kene en gilbate wa jani oroto waron wa te ko diri o nyo diri ma ja ka che nen ne o pen pe kamati yene wo dong to al pe rom lok pe chawane chi kenen wono chawa diri ni nyo gwa weekend chi bo bino ki kar me ko lengen wa kan bo wa chwa itame be tv ngo ki ko ma tika time ki lok ma en wa jani wa no wa bet ki kar man me nyang kome kitung bore gen matega time ya pa wek no kon wan be machala chuli me kupu wat ka chela penye motie wa nge ate kor mere la pen ki bod dano no la pen chel no tama chel mo ki bod la gulu mono la gulu revolution channel anti wacha wa kore anger mo tigi la pen mo makoro to aroma yupone wa ka che en bino chaber no bino ni no nyo gwa weekend no ro watigi la pen mabejo yoro cho ene bere kenyo e channel ka che nan bo giro stream ma ko bere fut joma kene ro na la chen no fut giro ber ki kero me nan ne kor wak no jimmo keno betie bena kenyo chi wa no la pen ne chi wa chwalo bore afo de twal in me ber kana no wa kor mete ki subscribing e channel mete ki glopo wa obe kelo jim duju tayla tika bino wati ki podcast ma ber ka mete ma chak
be dugu wano nen podcast ma ka mo bi luong lutela ene dichu magiti chuone obi winyo ki bodgi kor ki kore ngo ma tie kam ma megi bene ki dong tela kirano be wor kere obi luong gi duchu itami be tv wek no in bene bet ki ker men yang la tela chel duchu watie ki line up la diet pastor Joseph Kiri ma en be tie oro to bene obi no kare watie an ki la diet honorable bol silperman ma ente chu ngulu district bene wabi luong be bi i podcast ma mekwa ki dong bene watie ki an Gilbert no ma ya bi no tela wa call bene tie ma ti ku beket gi duchu lo tela ma ene weng ma giti ki tela ni gi beber ki kar me donyo iman itami be tv metie tu kor ki kore ngo ma tie ka time i area ma me ki dong streamline ngo ma tie pe gen me tele iman ma ki luoni 2026 election so ka pia subscribing ngo wa ko to inon ker me ni mu jibe no weng ki content duju ma be ma no wano kilo bodu kor ki kore yeah wa nge afo ritual in member ka neno wa gi ko beno ka kany wa dong wan chiro olo to wa neno ko dilu matie wa nge Arsenal tika to ke Real Madrid so me ra chara nen be olo to on jo mo chwa dilu ya moro lo matie afo ritual abo nen wonu wa dong le chen ka cha no ro ma ina nen ma be olo to gi mo ke kan mai iti kere kar pen kenyo wa bino ngone I channel comment wa megi wa ko to wa beru kere menen na maber to ale ina tika timo jimmano olo to bene chwa ko wan ma chalo lo tena chuli wa ko kero channel kamo olo to wa tika kor dano wa subscribing olo to nen video sharing ki dano jimma duong wa no cha mo kene wa beru ki kero me timo jimmene weng ke nan Gilbar bino ngede ke kadi ni chibe fu do ramo go yer chim but wa donga de ke kabich ke kan pen mostly wa timo gini for only 1 hour ke nan no kupe kera chibe wa bi winyu don lokeo maber to al ken machal wa winyu pa honorable bol simperman ilok me pa kere ke bere tika yupo ke pinte mo pen o fo mi bala chewa ni nyu mi kwanyo kere ni me rwate kedwa anen kon la diete ka chera mo beru tie ken mo waje kere anyway okay nen chala futio dong busy ma tek to twal ma dong po beru ke kan me lungo ni tiene me winyu loke but yangi winyu loke cher channel kenyo be no loke mo waje ne weng ana mera win kon ke bor ke kome kera beter kere yetwa kwa nyang but yeah next time kainan wa kuyuma be ma no pe dak ti bit ritual chi wa be winyu ki bor bana wa beno nyang wa omine wa kero wa fo ritual won manana wa me de wuro to ki watching the channel thank you so much wanen wono ne mala chen ka che chawane oromo mano be konyo wa ritual me bedo ki ker me nyutu ma ka chele ken wa yen ka cha no romo ne ma be pe jomo ken ma fut pia gu char ka ne no bana yeah nguen magiti di cheng me de gere ki jimo ken ma ne te temane fo ritual wonen wono